tutakuwa viongozi wajinga wa mwisho kuja kuahidi mambo ambayo hayatafanyika. Na governor ametuambia, ametuwekea mtihani. Kazi ni kwetu sasa tuhakikishe barabara ya Marwa imefika Nyeri town. Si ni kweli? Tuhakikishe Rurengo imejengwa, imekamilika. Na tukuja National Day moja hapa. Na governor aigua ati ungiotio kirimo. Wewe ungiotio kirimo no tware Kahiga. Ungiotio mwarimu. Ungiotio kirimo ndungitwara Kahiga. No ungiotio mwarimu no unyite Kahiga utware tondu ni mwarimu nikio aratuthomithia atiriri mwarimu uyu. Ati ithue ni ithue twaroireire thirikari eno. Twari haha na president na Kahigoyo na atongoria ake othe. Nginya na former deputy president Gathii wa Gachagua twari nake haha mucamanio mukuririkana. Na tukiaria maundu maria megwikwo county-ini ya Nyeri na mugituhe kura nigetha tuoe thirikari tuhingie maundu macio. Niguo kana tiguo andu aitu? Kiria tukurania na inyue riu tugithie githurano kiu kingi ni kana maria tweranĩire ri macio mwarimu Kahiga aratuthomithia ri nikio atwira tungitio kirimo tutigatware Kahiga no twetio mwarimu uratuthomithia kiria twacaragiria thirikari tukinyire thirikari etone tuone tutware Kahiga. Niguo riu ni mwahe rutha maundu macio matatu mahinga njuke njarie mwarimu Kahiga nigetha uge sasa tuliwaambia mambo na hayo mambo matatu yametimia. Sasa wewe Kahiga tunatembea pamoja tukisema ni tu